Ka syat suk mensim balai sengi, ka syat lek niam, ka baju penlong, man la usnem jong kaseng kasih kimi. Ka bala penlong nadu ka santarik uyayong arjat arpsan, ka bala penkut nok mentah kesengi ningkong ka hinyo terik uyayong, hamadan syat waking ka badan ha jayau. Ka seng kasih kala kenjo syaka, sis pak khat saus nem, nadu bala suit la syor yaka. Ha ka je keren bergelar patai kubor. Nakaliang ki arngut ki badai ki vice president kaseng kasih, ba kentup ye UPD nong rum bat UDL nong beri kila ong ba kasyat suk mensim kadai kasyat niam ban aingu aidam mi ublay try kenrat ubala dala ker bat ubala ai ka kamai kaji ke babaha bat karyap karyang ke babaha kila ya tu ba kasyat suk mensim kadai ka bagi jupen long bet shisin shisnam jong kaseng kasih kemi kabala sedang nadu usnam khat kendai spa khat wei bat lajar kerteng ningkong ya ka kasyat suk mensim ha usnam khat kendai spa khat ar bat kabala kenjo menta syaka shispa khat sausnam. Haba kelipat lagadon em ka jingkala ha ka bayade berkasyat kila ya tu baka jingshat kam jukala kalong bet kumju kumbalong malaus nam kinong ya simbenta ka syat lenyam ka seng kala pedang ya kitu ki babat ya kan yam korukom kan yam kasi nyam tenrai kila benrap kila ya turu ba ya ki chenrang omdon kano kano ru ka jingkhang nadu ki hap ki barit hadu ki balarang ba henre ya ki kan theipat detang ki bakhoj bat ki badang sutti nela ki parkur ki parkha parlok ki parjor kaseng kasih kme kai kublai seng kasyat sukmen sem jong wo araja arpusan kai kublai pi baro friends brothers and sisters seng kasih kme wishes you all a very happy shat sukmen sem 2025. So we're here with the press fraternity, both print and electronic, and we welcome them all. Ni print sobhai piru, ki press, ki wadai na electronic, print media. Kasyat suk mensim de kabang ije pelong hi sisen sisnem. Kani kadai bak penbek kasang kasikme. Kabang ila sedang nado snem kat kandai spa katway. But pelajar kerteng ka kasyat suk mensim mau snem kat kandai spa katar. Bat mentau senam golong ka senam ka basis pak khatsau jong ni kasyat suk mesin kadai syat aingu aidem ya ublay dragon rat ubala da la keringi ubala ayangi ka kamai kaji bobiang karep karyang ka bobiang ban ni boru dijing duai ba mentau senam ru kanlong ka senam ka bapohu ka bapahai ka ba inyo iki kamai kaji bakarep karyang ka ba biang ka ba konre ula ban kershan iki yang kesem lengba ki jing kerku jemu sutu kita ke jing kali syat kam ton jing ker kalong be kum joy jing syat ke dik syat ngo blay dam blay hi kam don jing pe ki nong simbenta hi ki long be hi na ka liang jongi seng kasih keme ki dehi ki banang ki babat bakso halakan yang terai marba nadu kesengi bangi penke seng hapo yeng seng te ban ai jing kai ya ki khana ya ki samla kan te basenrang ni da penke seng hakale niam le rekom nadu kesengi penke seng ru redon kale niam le rekom ni le panjing bet ru nau beli trakan rat bangun kurku kudo ingi buat ban sya ingi bangin pelong kene kesyat pagi ni gilai sengi buat kita gede gi bentar kucing le niam cua bangin wan ban yuk kejat kene kelempung nang taru kedan sakjing le niam na kita men kisan hangne ban pan ya ka beneng ka ba syai ka ba saat ka ba unong syat kentai bersendrang ni yo mane syat bagi jing suk mesir te kinong syat hi ni kum keseng ni pediang hi ya kitu ki bebat halakan yang kerkom yang kasih yang terai ngim ong bagim la andre gelong kani kasyat jungi kadon rengkat berkenyam lagi wan ban pendap ikan yam kerkom kum bangi pendap mengi bebat akan yang terai te kasyat ru
lakila wan tangbak kadon pada kabunta jong kaniam bikin haban padiak. Te kumbala kali we ni ki parlok ki jumi mo ki bakumno gila man sim mata ni kisap te ya ki senrang umdan kono nor ke jingkhang nadu ki heb ki berit hadu ki balarang ba gila man sim mata tak long ni ki senrang ndai na kaliang ki kintei ke long tang ta ki bakhuj ki basot ki nala badru kumbala kalen mene iwe kli we ni ki parlok ki jong ni ba kadon em ke jingkala Masuk pi kam judon ke jingkala nak we kesnem namar ba hakan ik shat suk mensim gidon nyau teli skit jong kisur jong ka jingtem ka ksing bat katang muri kadba hakiwe pat kum hapok ka pomblang ka hima khairim hang de smith kidan hadu ark nyau skit te kanum don kan kono ke jingpan kala nak we kesnem kum bakli ti we parlok mene kaya ini kata ke nyau skit hakan ik shat suk mensim belum kesat ayu kejungi yang try kan rat long thang Well, kadang kata kisnem ke bakiwan kini ki VVIP te kadai kebenta jong ka district administration ban pay ya kata ke security kamdai nak kaliang jungi sengkasi kadai ke district administration ni ke ba assess ya ka security requirement te ngir ngi priang baik kat ba kapan baik ke district administration te ya kinong syat ngi syebe hadian bakut kesyat te ngampar la ban ong ipi kat nungut idon re hinden kasngi baar ki poi tu sanspa nyop khandai ngut kinong syat kentei ba chendrang ki kentai gidan kadu menin kesni arspa nyo pusangut kisendrang lais pasan menin kesni baar hak sni nok jat pat ngidon kumba ki kentai spa fongut bat kisendrang sispa nyo khandai ngut kata gadi ni kiwani mar kumjo isu we phe handian sai ang gipo kumbai banrap nak kaliang keseng ke security unda dekhmi jai bangila pelong kani ka syat magadi ka syat ke bahe ha kani ka nongba ka jongi ngilhaban pentip sa ka district administration kata bro kapit naki but hendai nak kaliang ka jongi kalong PE kum kani ka jaka ka jongi kalong ka bakim ka berit lara ngimya penderenti bha ya ka komrung kombi nak benta kinonglek kinongwan kan kham poi sa ka ba bamrenti ge nak kadau kini jing pendai kilong ra ka jing atip lang we ka besandur ya kejat benriu banlong kejat benriu ke bekerpang kedehi ke culture kiriti dustur clarity jong ukasi kesyat kedai kawe na kita kesyat kedai kesyang mat jong kejat benriu wat inde man penne ka larangi kwa banne kung kata kejat benriu ke bekerpang kuma kaniam kasi kibon kijing le niam nadu nangkha hadu ndal lalit no nakani ka sala perthai kidon kijing le niam lada de wan kerkhu tap khapo i khlung banang don khapo nangta lada don kajer katho pan ai kerteng i khlung lada don bade ka poi kha poi man bat kham tamen lada don ha kaba kayap kedu yang kesem aba ngi pendep ya kamet kabasa jong bayap ni jong kabayap ta kami semding itu don ke jing le nyam le rekom kini berkhoi ki pelong kerpang ladang itu no kini ki jing le kerpang kumu khasi kamut ha hi shimet ngasno ba amdon chu kata ke jing kerpang jongi kum bejai menri kini ki benta ki long ka culture ba kaniam ki ya bakat mla bat punya khala iki kata ka message syaki perlok bi pe ngani ka program ong penek besa ialah ketenrai bakan em kejai benri maka percaya kan itu yang i kom tak kejai benri ko kerpang ko manchi benra ya ke ei ka balakren bilang ba pidi no bo kani ka dei ke jing sisya
Habangi kwa mata haban pen im kajat ini. Hariti kade bakan im. Bakan yang kata kalariti. Idon kam yakan ya. Kalem kadiam kini berlaku tindu kendam. Lesi kumbalong hakan digejuk hakan kepor ke bamenta. Kumbalabu jikli di BI. Kata kajing bu jingkli kata kajing ngi I hakan dikepor ke juk menta. Kilang nang mi kibe ru kiba pensyat ya kan dikar kom syak kom kebasyat mangi pedasi kata kasyat suk mensi. Ki haba kishim ya kan ni lak long no kishim ya ka jingmut jong kasyat ka kateng jong kasyat syak suk mensim kishim ya ka ladang ong hakak tenong we tang ya ka literal meaning. Dance with a happy heart. Ho ya kata mangiru habangi wan menta hakan di kelempung syat. La ka long kinok syat kan thai la ka long kinok syat chin rang ru kunju ho. Giwan hang ni ban ai ngo yo blai trai kan rat nong buat nong thau ka jing syat ka jungi ka jing wan hang ni ka di ban long da ka om da ka jing diao ka di ban long da ka jing men da ka jing subha ba ngin pan pau ka jing su ngo yo nong buat nong thau ba ulah ker khu ka do ye gi ka ni kum bangi long na do ki por ke beladap ba nang ni ngi ke pat bangi yo ka ker khu ka do la ki minute la ki second ki minute kita yo ki benai ki snam ki ban wan kum jo ba kan ra kun om it no ingi kun the sei bat banang kiu ka jai pen riu ka jingi ha ki lem ba nang ta su su